Ke nunɔnye ya gblɔm be all the 36 states amewo menya ŋlɔ o ɖe. Biabia nye be why are we saying this today? Ke dukawo nya ŋlɔ, dukawo menya ŋlɔ o. Elabe tsã mía katã míenya koe nye be the southern sector ko mía katã ŋlɔ míenye. Nu ko srɔ̃m míele ametsitsiawo. This is not to create division, but then wònye be nu geɖe bu ɖe mí ta, I take it upon myself be we should learn together. Mahlẽ nu geɖe ke mekpɔ nu geɖe nyateƒe be ele tricky in a way, but I will find a way to explain it. Me explain it so that you can understand be no gblɔ be all these 36 states is not aŋlɔ alo no inse 36 states kple menye so that you can understand manye dziku o. Because me va kpɔ ɖa be when we are raising this 36 states na nye ʋiʋli na the whole southern sector. Now, let me be all these 36 states are menya ŋlɔ de biabia nye be how is Anglo formed? In a video gbanto e kama Anglo was formed by Togbi Street kple Togbi Venya. Nke gba vazo Anglo. Anglo means be if Anglo efia be wocho teƒe aɖe ʋu kekekeke afi va ŋlɔ ɖe Anglo gã. Now biabia nye be let me be migration. De wofia be eyo dze mɔ tso ŋɔtsi ʋuu yoko va tsi Anglo gã. Ike be wome settle ɖe mɔ dzi oa. Is that the history? Now biabia nye be let me be everybody or all these 36 states wonya Anglo do fia be yike wova ɖo Anglo gã vɔa yo be kɔdzovi heyi ɖe dze na va form some kɔbla heyi ɖe afi ne na va form aƒlawo kɔdzo heyi ɖe ava ave ne na va form akatsi. Kɔmivi heyi ɖe afi na va form Dzodza elabena mi be 36 states afi mi gbɔgblɔm be Dzodze kple teƒewo katã wo le me. Now before Agave kple Mafi they were part of the Anglo Confederation. Do mi agblɔ be Agave kple Mafi hã wo nya ŋlɔ wa. Is that a question? Or is that what we should ask ourselves? Or is that what we should say? So historically na kpara be mía katã míawo míenye ʋawo tso ŋɔtsi. Ke even in the migration na kpara be taflatse Domahi I might be wrong or right. Kaka based on account eduaɖo le within these 36 states wotsi awa ŋlɔ. Why do I say example nye be metso teƒe aɖe ye me va ŋlɔ. Efia be you are moving from somewhere. Based on account na kpara be míaƒe history le vovo. I don't know why it is this way. Elabe ame aɖewo alo account aɖewo gbɔgblɔm be wotso afi ya wova yi ɖe ʋedome. Afi va yi ɖe aŋlɔ yike be eva wo be eʋenu kɔ va tsi mía ŋuti. Ame aɖewo gbɔgblɔm be woto Costa Strait ko va tsi aŋlɔ gama bia be ɖefia be eyo dze ŋɔ tso ŋɔtsi yoko zɔ pii kpo ko va tɔ ɖe aŋlɔ gã. Basically no. Ame aɖewo settle ɖe mɔ dzi. Ne kpɔ edu abe ave ɖe akpa na kpɔɖa be wonye du ɖeka yike settle ɖe mɔ dzi. Efia be ne míagblɔ be account gba domahi edu aɖewo tsiawo míaƒe aŋlɔ gã, but that is not the case today. Why is this thing causing so much confusion among us? Now, tsã le blema eduwo katakata wonye du ke nɔ wo ɖokui si kakra wose gɔme be yewoƒe leader alo ame yike nɔ yewo ŋgɔa eva tsi aŋlɔ gã yike be every time every year no nu wɔm la wo katã wova kpena ta le aŋlɔ gã because of that recognition in terms of festival celebration everything all of them wo katã wova all together at aŋlɔ gã. Now in 1912 eyi ke yevu ya Francis J. Kruta va kpɔ ɖa be o eduwo katã ɖeka wɔwɔ le wo me. Just like today ke be mi be mi nye Voltarians so mi nye eʋawoa do míagblɔ fia be míawo kple asɔgliawoa míawo hã mi nye asɔgliawoa. Now because míaƒe regional capital enye Ho yike be as mi be mi nye Voltarian ɖo ʋewo gba asɔgliawo le me, aŋlɔwo le me, pekiawo le me, gbiawo le me. Do fia be mía katã wònye be Ho alo asɔgli va nye míaƒe regional capital ta míagblɔ be mía katã mi nye asɔgliawoa. Is that what we should say? So
historically anu ikaba join yaba Eika Francis Kruta in 1912 after Kenya the native secretary to the native affairs of the Gold Coast that time about kwadabo o adua wo kata no nuom the kai nkai be mia tenko wa kata ko fufu plus so ba na mi ba mia wo nana ka minya ba mi nuom na dua wo. Do you understand? So your way ba onyabo already afika over assemble na enye Anglogan woklo Anglogan as the capital because afima we leaders so ado yo katakata maglobe more than the 15 clans alabe na the Anglo constitution na kwadaba yo kata lafima is 16 not the 15 that we know. Ikabe the clans you come wa moga list the clan there are more than even 20. Then there are a lot of issues all around us. How can we make Anglo great again? That will be tomorrow 4 a.m. in the morning. So Eika Francis Kruta 1912. Then let's make these people or these 36 states as administrative unit. You over Koko Dag Balamagba over the 36 states of Anglo. Now let me be this 36 states of Anglo Katonya Anglo de Domia Biabe Togbi Tafla Togbi Strictly Togbi Vanya Padua Mukatakpulo Anglo group Adwa Uka Taiva former all the 36 states. Domia Glofiabe Eikova do Anglo Gan Yoba Hay Nave former few Hay Nave former fee. Kakanuke Jo, there is a similarity between us. Inyaba Anglo. Yokata le miam, yokata le in between all these 36 states, wokata onyo danu no maronyo the cow, ne maglene matafia ba historically, miakata ma the cow kwemienya. Now, why should we fight for unity at this time? Elabe at that time, there is nothing like Anglo 36 states of Anglo ha. Miatogbi wodaka. At that time, before 1912 there is nothing like 36 states of Anglo. Nyatogbi will recognize Anglo head. They recognize the seat. They recognize the stool. You will be every festival. They Panado no celebrate with them. So today, let me go all of us are Anglo. Nyatepe the clarity, although there is no clarity there. Based on my research, based on what I'm reading, I feel that Miakata Amadekau Kwemienya, Kakamenya Amadekapa Avama View Mienyo. Menya lineage, Manya Madekapa lineage. Come a global Amavovo lineage Kaka. They recognize somebody as the head. They recognize a stool as the head. Yoeba. Every year, Lokata, before 1912, we have paid a homage to this tool. So the question is, what happened? And how can Anglo be great again? My brother, I have about 12 steps that we can rebuild Anglo to my understanding. Because it has taken very long time to understand all this. So my brother, this is not the time for us to fight. So my brother, our leaders, we are begging them, no matter how it is, we the future leaders, we shouldn't carry this thing. We the future leaders, there should be understanding. How then do we make Anglo great again?